Kagitanio kau nawe gavana KWIRA Mwangaza na cokeretie MCA mama na kuga ati atukumakua ni RWARIA rwa kiaria wandini ya Bogeta West ya DMK KIOGORA oyo uri obirete RWARIA rwa kumuberia gitini KWIRA ARIUGA we ari na wetikio akathana kibindi kia miaka 10 na ati RWARIA ruru rutukumuinaini ya KWIRA nkuruki na ugite ati ona ethiro MCA uyu wa Bogeta West na kuruwa nawe utimurigiria kurutira akari mama wira mutugi kare na gutariria Ngai na tutharimete na kiewa kinene. Your Excellency, be assured that AMERU ibakwendete, that your Deputy Governor supports and is praying for you. Nikenda utegate focus. Antobabo West nata tukwira ngavana wetu olelia yara ya kuendelea kanete NAMBERE kusavu AMERU. Miario ya monini wa ngavana Mutumanto Idinkia akiuria ngavana wa Meru KWIRA Mwangaza akaija gutira ratega na nyuma no inde akimuriete na mbere kuritira mu MURUNGURUNE ni untu ni bamwigikite bobo jite na rwa nyuma ya MC wa Bogeta West DMK KIOGORA gwikia na gukinya muswanda jo KWEBERIA KWIRA gitine kirembunge ya Meru nawe KWIRA agikinya wandini ya DMK inturene ya MURUNGURUNE na ndi mwana onje no mbere gwita kuga KWIRA umegitine ndori babu bwa mutarire kwenga KWIRA kai kumenya uri aja gutika buroiria aibweri gwikirwa ibo kona kwebua kagita kara twinako tiga siasa kagita kara twinako tiga kwenjanira marinya kagita kara twinako iga gukiria kana kameru na kuleta maendeleo ndene Meru turi amwe ne uri ngugire bwa mpere ko una ndentitira rui mantu raja kuendelea ende ndo bwira mantu jara bena jo ije otheri twebaringa thate bila kuruki KWIRA akiariria muswanda jojo jwikirwe mbunge ya Meru na ugite gute mutongeria kana mtu agachwa akiugo to kamwinenia na ngugi yawe ya gukaria Meru ni akarita na KWIRA mami wenu temugua gutwika kure antu bomba gwita kuthoma turatasi county assembly bagogania to abachwa utoka abachwa batu tugashwa mashinani ngwire tubwiri kurita tukugwatanira kwa mami wenu arongio una karitie Meru jeria ririko na kau kabati ntikinyuka wambere nkario tongo bo Meru na nkabo karia na ntitaga na metho abesi babesa bire bia kana kameru ntitaga na metho mikore kumbatie bire kwenda kujukia kenda bagerie kuinenya KWIRA nkarunga majamwe kuroki Meru nkaria kana kameru ndi mamio kana kameru gutiko makanyituma bire bomba kwetha bokigagua ndi ndo bwira kaba bangite gutiraria kumara gwakwa na kurita ngugi ende mbugete ora ndaugire mathaa ijaire obicine Meru mathaa janana ni nau mashinani kiri ugambi bo KWIRA na ugite county ya Meru niwe kakionereria kiri county ingi aja kiri mongo jwa Kenya kiri mirandi ya witi na mbere wa mwana kuthingatira sheria kana mawatho kiri wathani bo ebure kugabugeta mianka 10 na ndienda kubwira kethira kuri thirikari ingi igategerwa norende ambirite gutegerwa jora ndabwirire Meru county thirikari ya governor ni mama maana itasimama imara na tugaita ngugura kubwirite jo mugaka tweyo kinyanga miaka ko tugitaira kana kameru ngugi ndabwirire ndiguru ikauma o message cithome Meru uragu kuendelea that is in terms of policy making na development mantu jarabu kuona aja policy ijoja kuleta thina nyingi niki ku sheria ni therwerio kirimantu jonde kinyambesha ile omba kuigwa antu bagetetera banenkerwe babange shimi ukone yao kwena sheria na kethera sheria wete twera kuthingatirwa KWIRA mbejete kuritana ndiguru negwiri kuthingatirwa
miario eje aritete ndira kuyete kurugura njuku chagweka ikwache na nyumba ya mushemanio wa mwana kwa mukirento kadomba bya gwitidole mibobo ikwache nambere jurane murandi jokopia ikigwatana na thirikari ya kaunti ya AMERU na nkurukia kiaria mwerekere wa mubango jo na ugite jugeta nambere kwa mianka irejite. On this meaningful moment, when the joint training lab of the MURUNGURUNE Potato Model Village, for the AMERU Model Village project and potato storage facility for high quality seed storage were completed. Even though our Korea program for Model Village will be over, I will be continuous support for this village Model Village program 2 more years. Kuma Murungurune wandine ya Bogeta West gishigo mbunge ga Southiment inki report rande to shewero RWARIA ni Mutugi Kare.